Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA kan North Shillong constituency hene kasngi ulong ba minta ula lai lut na du ba ula sha sospan haga VPP yakin ki kentien ula kren haga jinglang persha adhar balayalam daga awaken India movement habarik point hajan civil hospital Shillong ulong ba uklem le bakla balada ule bakla ukloi bandem kho sio ban pan map hendrai kim nuat ban khot yu namar kidan ga jingtmu ba shalendat namar ba ki kwa yu ban long unyang kongo ngamdei u yasman hendrai ngadei yasman tang ha ublei ulong Uba adalbat habakran hagani gijelang ulo ru babalai ka sarkar company ya kaan ban ong baki bom yo adhar kinum yo thavot namar ban yo nong maki kabyang handai ban yo nong ki paiba ki penselang jongno ya ki te kabyang to balai company ya kawai kaan ban ong ki bom le adhar kinum le ban yo thavot dai paiba what he guys small yes scam ngong ye pi mentang orang lain lui namar ka voice of people's party la suspend nga rengan yai sapen sawa ngan yai ra banyak kentiu ya ka sur jopi upai pa voice of the people ngakam le bakla ngada pan petpau hakmat ka media barang le bakla ngakloi pan dem ki kho siu ngakloi pan mo rekim nut pan khot kidon ke jik thmu shalenden Namang ada ubriu bakren, kikuau nyangko mo, kikuau yes man, empat ba, nganum perdem, hanglo ru, namar kan nongrim, nganum syaru banyak bakla, hakerteng joka voice of the people, hakerteng jok clean politics, hakerteng jok tagaban waibau, ya ka favoritism nepotism, nani hakerteng jok ban penkut noi ka high level attitude. Baru South Liki penkai di bertakadau, ngayeng man hakanongrim, namar ngam yes man yang akan ditang ublay. Sebab apa benar kita ni kau potang ni kau kijembut. Lelaki ni politician, lelaki ni kibakam ia jai penrio, lelaki ni kibakam kini kinong yalam. Kumong iba Churchill secretary, bakim day kinong yalam, kini kinong lilam. Kim day ki leaders, kidai ki dealers. Kim day kinong tawan, kini kinong taw pisa. Yang bersuatu saya, potang ni kijekli. Lelaki orang bawa adhar. Ulong mandotri, ulong madongkam, ulong bakongsan, beri banlebek, si beri banong ke tingpor, bagi bamdor adhar, kembali banyu thabut. Baik, banyu nong makibiang, mentah banyu nong mapigi paiba, ki penselang, peni kabawar ki tiar, jo paiba. Wanom lekai ko sarkar jela, wanom lekai ko sarkar India, ya kabur, jong upaiba. Paiba ni serang perkat. Makan banang kerandang bang tenrei kuma mangangangit tongit langsi o magaktian ngengit akakam actions speak more louder than words kakam kakren kam jam balik kaktian ngakot ngaweri kiramba kumlei sibone pikiramba beranang ni nganak khot suai kiwe de balik tak kilong kiwe hakakia kason hakayap kayem hakapang kastong hakajingle thabu rubar ki khor yaban kit tang kilong kebe shai kiramba sosi paiba pare ke jela ke jongi ni bon tak ki serang ngim don kiramba sosi hendrai kiramba baru nang ni kidai kiramba ngai ka burung bipi angai scam bakawai par ke jingalang lada dokam ban khot ngarong lai lui bentam nang pete su ngarong lai lui ngan keren lai lui, ngan perkat lai lui, ban ngan yaki lai lui, ban ngan tawari lai lui. Ngan kadai ban yai, ngan kadodo kabeta, ngan yai, ngan kabeta ban em berpiu paipa, ban em kalawai, jom kilong dien, bat ki pateng ki banuan. Mentala pertutu baklai ngah na pengarung BJP. Ngangau ngadu kasgi ke bakadu, jong jingring mensi bakadu jonga, nganong bakla na kanong rim, bersua dengan bakla kanong rim, ngan ino ya kiki baro. Kata kali kumade pan kular, menbakau manrung BJP tingpor ngaong ken, soar pulai, bala ka BJP ka kular ban pentrai kam, umlay ban kular, ban pentrai kam no, nganrem collection compare, ngelayo pa di isu. Denam day. Warsa ilang bakla, kibun kidi.
ki social media mentah ki bailam bakla ban pen tho bria ban pen tho bakla ban pen atatien ya uba adel bot nongrum rengong ipi tani ko wei pai ba bi baru nang ni por ban kham tam ki pai ba jong constituency jonga ka 19 jaw constituency MDC ban chua ka 17 North Long constituency menta tangani ko wei ngakular nganom le ke kabangan dua no ya ka jing iit ke jong pi kabangan dua no ya ka jing shania ke jong pi namar ke jing iit bar ke jing shania ngam sim layo tanang po arteli constituency ngalayo na baro ko wei ka rekasi jantia namar kadau ngakular repita ni ko wei nara biru kibat yang jekular ngelong lang rikat kikam kikti nara pim trai ba pi ke sa trai ki ko na dien henrei lada ka hok ngidu no benta da kay pat ginay sa kalaway jong ki long tien pat ki pateng ki banang kha ti pai ba anum sim sibol kapor ibaban sai sawan insai ko jingkren subabi ti pir subama benga komunong mikmat nga haban pendep ikamram babun dengan haban mino aning jaka ngawan panay CMP ngawan panay CMP di ginoelam jong ka awakening India movement banganya don ringkat pat ki kumangalay jug persya wadhar rumen suam ni tang menta kasngi ngawan pat persya wadhar nadu kapor joy pastor lead pastor BBM basaymot ngilay persya lang badi ban ngiyay persya habang iyang madakon wanum kot tang maniyay siya wanum mong ani ngalay siya ti ngimiyo hoy ken piyay siya so sipat klem yay ni ngem dokam tang maniyay siya ngidokam baniyay ni hakajing yay siya penum yo yay hari hakajing yay ni pen yo lot kata kadang jige mo nga simet kabangaya lanti ngare ubrio bangdei su balim naman ke accident mensua sangar kenta bopor nga banim mentala jan live host nam ngayem ublay hikay yang apat bangan yay ni naman takadaw ngan yay ni bana kentu ya biru to yay ni ban watnom hon haladi ban penkwa la ni ban dawa ane ban pan tang ya kijing kwa pan ya kijing dongkam wanong pan ya kijing kwa wanong mong ngalai ti kijing kwa hoy kay play kijing kwa resource pabkilamay la ni penbiang pan ya kijing dongkam denam dei